Dobar dan i dobrodošli u još jedan Buddha Bowl video. Danas radimo General Tso tofu. Zob isprati pod mlazom vode. Skuhamo zob u omjeru 3:1 oko sat vremena ili dok voda ne ispari. Zob možete namočiti unaprijed, tako će se kraće kuhati. Kad zakipi dodajte prstohvat soli i smanjite plamen na najmanje. Kad je zob kuhana, promiješajte ju i ostavite poklopljenu 20 minuta. Zrna će se još malo nabubriti i upiti tekućinu. Zob možete dodatno začiniti octom, tamarijem i mladim lukom. Gljive očistite pa posložite na pleh. Možete ih malo nauljiti i posoliti. Ja uz gljivo volim dodati i rotkvice. Stavite peći 20 do 30 minuta na 180 stupnjeva. Mrkvu ogulite pa naribajte na ribež ili sa ukrasnim noževima. Stavite u posudu, posolite i posipajte uljem. U salatu od mrkve možete dodati još po želji mladi luk, metvicu, kurkumu ili čak i grožđice. Sve zajedno promiješajte i stavite u frižider. Krumpir očistite i narežite na manje kockice. Stavite kuhati u posoljenu vodu oko 20 minuta. Blitvu kratko prokuhajte u vrućoj vodi pa narežite na sitno. Dodajte češnjak, maslinovo ulje i sol. Promiješajte s krumpirom. Crveni kupus naribajte pa obilno zasolite. Promiješajte ga pa ostavite sa strane minimalno 30 minuta da kupus pusti svoju tekućinu. Zatim isperete sol i dobro iscijedite kupus. Začinite octom i uljem. Salatu dobro operite i začinite po želji. Tofu narežite na kockice. Zalijte tamari sosom pa ostavite nekoliko minuta da se marinira. Zagrijte ulje u tavi. Tofu možete, a i ne morate umiješati u malo kukuruznog brašna. Pržite na vrućem ulju oko 10 minuta dok ne poprimi tamniju boju. Zatim ga preselite na papirnate ručnike koji će upiti višak ulja. Za umak zagrijte malo ulja na tavi pa dodajte češnjak, čili, tamari, ocat i vodu. Dodajte i zaslađivač po izboru, ja sam ovdje stavila šećer. Ostavite neka zakipi pa dodajte žlicu tapioka praha ili nekog drugog zgušnjivača. Brzo promiješajte pjenjačom da se ne stvore grudice. Slobodno zgasite vatru, umak je gotov. Umiješajte tofu u umak i sve je spremno. Idemo složiti naš Buddha Bowl. Ako vam se svidio ovaj video, kliknite like. Dobar tek!